Shwmai a chroeso ti o video drill of mynediad dais, uned 20, rhan 2. That's mynediad 2, entry level part 2. Uned 20, unit 20, rhan 2, part 2. Os ydych chi'n neud y cwrs yma, if you're doing this course, dych chi yn y lle iawn, you're in the right place. Felly, daliwch ati, keep at it, yeah? I'm sure bod eich tutor wedi dweud, I'm sure that your tutor has already told you, we recommend that you have a look at the vocabulary for this unit before you do the drill. That'll help you as you go along, yeah? As per usual, dwi hefyd yn gofyn, I also ask, as you would in class, that you don't darllen y drill. Dim darllen y drill, no reading the drill in your course book as you were doing it, yeah? Just gwrandewch ac ail-adroddwch. Gwrandewch, listen, ac ail-adroddwch, repeat. Os dwi'n dweud brawddeg yn Gymraeg, if I say a sentence in Gymraeg, in Welsh, ail-adroddwch, os gwelwch yma, ail-adroddwch, yeah? Os dwi'n dweud, if I say a gair, a word in Gymraeg, in Saesneg, sorry, if I say a word in Saesneg, I'd like you to cyfieithu, to translate that into Cymraeg. So if I say, for example, glasses, I'd want you to say spectol. If you don't know that, peidiwch o becso, don't worry, we'll come to that a little later. Now in the first part of Uned 20, you learned the chi form of your, which is eich, chi. Yeah? You learned how to say, here is your something. Yeah? For example, dyma eich ffail chi. Here is your file. Dyma eich ffail chi. You've also learned how to use your, the eich form, in common questions, such as, beth yw'ch enw chi? What's your name? Beth yw'ch enw chi? Yeah? Ond yn yr uned yma, in this unit, we are going to look at the T form of your. Dy. Yeah? Dy. Felly, drill 1, dyn ni'n mynd I ddysgu, we're going to learn dyma dy something, di. Yeah? So we're learning how to say, here is your something. Gyda the dy, yeah, with the your, byddwch chi'n sylwi, you'll notice there's a lovely treiglad meddal after dy, which affects the letters TCP, BDG, M, R. Ond peidiwch a becso, don't worry, just gwrandewch, listen, ac ail-adroddwch, repeat. Yeah? Nawr gawn ni dro, let's have a go, shall we? Yeah. Beth yw file? What's a file? Fail. Da iawn, fail. Yeah? Felly, dyma dy ffeil di. Dyma dy ffeil di. Here is your file. Dyma dy ffeil di. Dyma dy ffeil di. Dyma dy ffeil di. Here is your file. Dyma dy ffeil di. Da iawn. Nesaf, beth yw y ffôn? Da iawn. Ffôn. Mae'n swnio, it sounds exactly the same. Ffôn, yeah? Dyma dy ffôn di. Here is your phone. Dyma dy ffôn di. Dyma dy ffôn di. Dyma dy ffôn di. Here is your phone. Dyma dy ffôn di. Da iawn. Nesaf yw glasses. Beth yw glasses yn Gymraeg? Spectol. Da iawn, spectols, the one I mentioned earlier. Spectol, like spectacles. Yeah? Dyma dy spectol di. Here are your glasses. Dyma dy spectol di. Yeah? How often do you lose your glasses? Yeah? Dyma dy spectol di. Dyma dy spectol di. Dyma dy spectol di. Here are your glasses. Dyma dy spectol di. Da iawn. Nesaf yw ticket. Beth yw ticket yn Gymraeg?
Tocyn. Tocyn. Da iawn. Dyma dy docyn di. Gwrandewch. Dyma dy docyn di. Here is your ticket. Dyma dy docyn di. Dyma dy docyn di. Dyma dy docyn di. Here is your ticket. Da iawn. Dyma dy docyn di. Da iawn. Nesaf yw coat. Whose coat's that jacket? Coat. Beth yw coat yn Gymraeg? Cot. Da iawn. Cot. Dyma, gwrandewch, dyma dy goti. Dyma dy goti. Here is your coat. Dyma dy goti. Dyma dy goti. Dyma dy goti. Here is your coat. Dyma dy goti. Da iawn. Dyma dy goti. Gwych. Nesaf, y cuppa. Y cuppa. Beth yw y cuppa yn Gymraeg? Paned. Paned. There are many words for a cuppa yn Gymraeg, but un is paned. Iawn, paned. Dyma dy banedi. Dyma dy banedi. Here is your cuppa. Dyma dy banedi. Dyma dy banedi. Dyma dy banedi. Here is your cuppa. Dyma dy banedi. Da iawn. Dyma dy banedi. Nesaf, beth yw desk yn Gymraeg? A work desk. Beth yw desk? Mae'n neis y syml, nice and easy. Desk. Desk. Iawn? Dyma, gwrandewch, dyma dy ddesg di. Dyma dy ddesg di. Here is your desk. Dyma dy ddesg di. Dyma dy ddesg di. Dyma dy ddesg di. Here is your desk. Dyma dy ddesg di. Da iawn. Dyma dy ddesg di. Da iawn. Nesaf, everyone's favourite ar hyn o bryd. Wine. Beth yw wine yn Gymraeg? Gwin. 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 Dyma dy win di. Dyma dy win di. Here is your wine. Dyma dy win di. Dyma dy win di. Dyma dy win di. Here is your wine. Dyma dy win di. Da iawn. Dyma dy win di. Nesaf, bwyd. Food. Iawn. Bwyd. Eto, bwyd. Dyma dy fwyd di. Dyma dy fwyd di. Iawn. Here is your food. Dyma dy fwyd di. Dyma dy fwyd di. Dyma dy fwyd di. Here is your food. Dyma dy fwyd di. Da iawn. Dyma dy fwyd di. Gwych. Beth yw book? Beth yw y book yn Gymraeg? Llyfr. Llyfr. Da iawn. Llyfr. Dyma dy lyfr di. Dyma dy lyfr di. Here is your book. Dyma dy lyfr di. Dyma dy lyfr di. Dyma dy lyfr di. Here is your book. Dyma dy lyfr di. Da iawn. Dyma dy lyfr di. Gwych. Un ar ôl. One left, iawn. Beth yw y shopping list? Dych chi'n gwybod shopping is siopa. Shopping list yw rhestr siopa. Rhestr siopa.
Iawn, rhestr siopa. Rhestr. Dyma dy rhestr siopa. Dyma dy rhestr siopa. Here is your shopping list. Dyma dy rhestr siopa. Dyma dy rhestr siopa. Dyma dy rhestr siopa. Here is your shopping list. Dyma dy rhestr siopa. Da iawn. Dyma dy rhestr siopa. Gwych. Da iawn chi. Da iawn. Nawr te, drill nesaf, the next drill 2, dyn ni'n gofyn, what is your? Wrth gwrs, of course, dych chi'n gwybod what is yn barod. Beth yw? Iawn? Dych chi'n gwybod beth yw, ond beth yw enw nesaf? We're going to ask someone for the name, iawn? Enw is your name, iawn? Felly, beth yw'ch enw chi? Sorry, that's what you've learned already, beth yw'ch enw chi, iawn? But we're going to use the T version nawr. Beth yw dy enw di? Beth yw dy enw di? Beth yw dy enw di? What's your name? Beth yw dy enw di? Beth yw dy enw di? Beth yw dy enw di? What's your name? Beth yw dy enw di? Da iawn. Beth yw dy enw di? Gwych. Nesaf, beth yw yn e-mail? Dych chi'n gwybod beth yw e-mail? E-bost. Da iawn. E-bost. Beth yw dy e-bost di? Beth yw dy e-bost di? What's your email? Beth yw dy e-bost di? Beth yw dy e-bost di? Beth yw dy e-bost di? What's your email? Beth yw dy e-bost di? Da iawn. Beth yw dy e-bost di? Gwych. Nesaf, dyn ni'n dysgu, we're learning phone number. Beth yw phone number yn Gymraeg? Rhif ffôn. Rhif ffôn. Phone number. Rhif ffôn. Beth yw dy rhif ffôn di? Beth yw dy rhif ffôn di? What's your phone number? Beth yw dy rhif ffôn di? Beth yw dy rhif ffôn di? Beth yw dy rhif ffôn di? What's your phone number? Beth yw dy rhif ffôn di? Da iawn. Beth yw dy rhif ffôn di? Gwych. Da iawn. Nawr, beth yw problem? Problem yn Gymraeg. Mae'n neis. It's a nice one. Problem. So eto, it's like problem, ond yn Gymraeg iawn. Very Welshy iawn. Problem. Iawn? Beth yw dy broblem di? Beth yw dy broblem di? What's your problem? Beth yw dy broblem di? Beth yw dy broblem di? Beth yw dy broblem di? What's your problem? Beth yw dy broblem di? Da iawn. You can really publicum this one and do a little expression. Beth yw dy broblem di? Iawn? Beth yw dy broblem di? Iawn? Gwych. Da iawn chi. Da iawn. Nawr te, we're going through this very quickly. Da iawn chi. Drill 3 sydd nesaf. Drill 3. Iawn? Dych chi'n mynd i ddysgu should i ddweud how to say using using various questions, iawn? You've used beth yw already, what is, iawn? We're also going to use where and when, pethau fel na, iawn? Felly, yr un gyntaf, the first one, dych chi'n mynd i ddysgu yw where, iawn? A dosbarth, of course, is class, dosbarth, iawn? Dosbarth. Ble mae dy ddosbarth di? Ble, where? Ble mae dy ddosbarth di? Where is your class? Ble mae dy ddosbarth di? Ble mae dy ddosbarth di? Ble mae dy ddosbarth di?
mae dy ddosbarth di? Where is your class? Ble mae dy ddosbarth di? Da iawn. Nesaf, ble mae dy ddosbarth di? Gwych. Iawn. Beth yw when yn Gymraeg? When. Pryd. Pryd. Iawn. Pryd. And shwd ydych chi'n dweud, beth yw to start? Beth yw to start yn Gymraeg? Dechrau. Dechrau. Dechrau o dechrau. You hear both forms, iawn? Dechrau. Dechrau. Iawn? So y cwestiwn dyn ni'n gofyn yw, pryd mae dy ddosbarth di'n dechrau? 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 When does your class start? Da iawn. Pryd mae dy ddosbarth di'n dechrau? Pryd mae dy ddosbarth di'n dechrau? Gwych, da iawn. Nawr te, beth yw to finish yn Gymraeg? To finish. So dechrau is the start, beth yw to finish? Gorffen. Iawn, you may hear other forms as well, like cwpla, and also in North Wales, benni, but we're going to use gorffen. Iawn? So we're going to ask, pryd mae dy ddosbarth di'n gorffen? Pryd mae dy ddosbarth di'n gorffen? When does your class finish? Pryd mae dy ddosbarth di'n gorffen? Pryd mae dy ddosbarth di'n gorffen? Pryd mae dy ddosbarth di'n gorffen? When does your class finish? Pryd mae dy ddosbarth di'n gorffen? Da iawn. Pryd mae dy ddosbarth di'n gorffen? Gwych. Ardderchog. Da iawn chi. Nawr te. Y cwestiwn olaf yw wedyn, dyn ni'n mynd i edrych ar who. Who yn Gymraeg yw pwy. Pwy. Iawn? Pwy. Oops, sorry. Iawn? Pwy. Dyn ni'n mynd i ofyn pwy yw dy diwtor di. Pwy yw dy diwtor di? Who's your tutor? Pwy yw dy diwtor di? 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 Who is your tutor? Da iawn. Pwy yw dy diwtor di? Pwy yw dy diwtor di? Gwych. Da iawn chi, da iawn. Dych chi wedi gorffen. Dych chi wedi gorffen uned 20. Mae hynny'n ardderchog. Not only have you tackled how to use de, you've also looked at using the soft mutation and how to use de, asking your practically in a question. I'm sure you're going to be well equipped next time you want to ask someone for their phone number. Iawn. I hope this has prepared you for your next online lesson. Gobeithio gwelwn ni chi yn drill nesaf. I hope to see you in the next drill. Peidiwch anghofio, don't forget, dych chi'n gallu ymarfer. You can practice what you've just learnt in the drill online. Please see the links below, iawn? And also you'll be using it online with your tutor, iawn? Hwyl am y tro.